Tufatika tulimbe abayo mucho ubona witeka iko ijuru atabumishima abayo mucho ubona witeka none utacho mubabarurwaye ukoza wibagirwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mwise iyorudamu Imana izanagura amarira izavana umubabaro wose Imana izanagura amarira izavana umubabaro wose igihe gito gifite umuruho igihe gito azabona Yesu nibwo nzaba ndandukanye n'ibyaha nkaba mu mazi mu maboko ye nibwo nzaba ndandukanye n'ibyaha nkaba mu mazi mu maboko noneho ntacu mubabaro urwaye kuko nzawibagirwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mw'isi ijuru Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro
Nubwo ngifite wijuru rya data inaniza izavanaho Imana Imana
dusabe musaza Erasto nadushira mu biganza by'Imana. Dusoma umurongo wa 8. Bibiliya iravuze ngo iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma ejo bundi buruhukiro. Dusubiremo. Aravuze ngo iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma ejo ndi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye, kuko Imana yaruhutse iyayo. Amen. Imana ishimwe. Ubu turirimbye iyi ndirimbo, ntekereje amagambo yayo, numva dushonje duhishiwe. Haleluya. Imana izahanagura amarira ku maso yacu. Haleluya. Bimwe mu bitugoye ni ibyo ngibyo. Ikibazo kinini abantu bafite ni ukubura, ni ugutandukana n'abacu. Ariko uyu muririmbyi aravuze ngo Imana izahanagura amarira ku maso yacu, kandi ngo izavanaho umubabaro wose. Amen. Ikindi cyankomeje, nibutse ko urupfu rw'abakiranutsi ari urw'agaciro mu maso y'Imana, kandi aba bana bacu bagiye ni abaziranenge. Amen. Ni ukuvuga ngo urupfu rwabo ntawo rushidikanyaho ngo atekereze ngo none hari ahandi bagiye. Ababyeyi babo bizeye Umwami Yesu, nabo bari batarabaho. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo nta gicumuro tuba tubabaraho. Haleluya. Kubw'izo mpamvu uhereye ku babyeyi b'abana n'abavandimwe bose, mukomere kandi muhumurike. Reka mbabwire ngo iki gikombe muri mwe ntabwo ari mwebwe ba mbere, si namwe ba nyuma. Nijoro nari ndimo nsoma igitabo cy'umugenzi, irambwira ngo habe na mukristo ngo yageze muri iki gikombe. Amen. Ngo yenda kukigeramo, ngo yahuye n'abagabo babiri ngo bakomoka mu rubyaro rw'aba batasi, noneho ngo baza biruka bagaruka bakimiranye. Ngo arababaza ngo se ko mugarutse ni iki kibabayeho? Ngo baramubwira ati nawe nimba ukunda ubuzima bwawe ntugaruke. Ariko ntiyagarutse. Ngo aza kugera muri iki gikombe. Iki gitabo Bunyana yaranditse, aravuga ngo akigezemo ngo yasanze ari igiswa. Amen. Aravuga ngo umuhanuzi Yeremiya iwe ngo aje kukivuga, ngo aravuga ngo ni igihugu cy'umutarwe n'imyobo, kandi ngo kibundikiwe n'umwijima n'urupfu. Atukuze. Ngo cyari kirimo amajwi y'abadayimoni aremerera umubiri n'umutima. Iki gikombe, iyo umuntu ageze muri uyu mwanya aza yumva ayo majwi, ndetse ngo ayo majwi ngo yaza amubwira gutuka Imana, ngo kugeza igihe rimwe na rimwe ngo yibwiye ko yoba yayitutse. Asifiwe. Ngo akigendamo ngo bimuruhije, ariko uyu mwanditsi yaje kuvuga amagambo yampumurije arankomeza. Yavuze ngo hari ibyamukomeje nawe muri iki gikombe, nibyo ngira ngo mbabwire namwe mukomezwe nabyo. Amen.
ngo ikintu kimwe cyakomeje mu Kristo muri uru rugendo ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nk'iki namwe muhagazemo uyu munsi. Haleluya. Ngo yakomejwe nuko ngo abandi yumvise bagicamo. Amen. Ngo ari abubaha Imana kawe. Asifiwe. Rimwe na rimwe iyo umuntu ari muri uyu mwanya aza yibaza ngo se n'ibyaha byoba binteye kumera uku mbaye. Amen. Imana twubaha tugifitanye ubushuti nayo, turacabanye nayo neza kugira ngo bibe byashitse muri ubu buryo. Asifiwe. Ntabwo ari we wenyine wari uciye muri iki gikombe, namwe si mwebwe mwenyine, hari abandi bagiciyemo, hari n'abandi bari bagicamo, ko murababona baratugose. Amen. Kandi nabo ni abubaha Imana. Abubaha Imana nabo baza bashikirwa n'urupfu. Abubaha Imana nabo baza bababa. Abubaha Imana nabo, Bwana asifiwe, baza batandukana n'abo bakunda. Rero ntabwo ari mwe mwenyine. Mukristo ngo yahumurijwe n'ico, ngo kuko atari we wenyine uciye muri ico gikombe, kandi ngo nabagicamo. Asifiwe. Ngo nabarabizera kawe. Ijambo rigira kabiri ngo ryamuteye ihumure muri iki gikombe yazacamo, ngo nuko ngo yamenye neza kuko ari igikombe cy'umwijima n'umubabaro, ngo ariko Imana itazisiga bagiciyemo, izicanamwo nabo. Atukuze Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Hari ibi abantu baza bageramo bakagira ngo Imana yabasize, ariko abaririmbyi bari mu kuririmba bakavuga ngo iduhese ku mugongo wayo, ngo ndaco tuzaba. Amen. Ndaco tuzoba turi ku mugongo wayo, nubwo twopfusha, nubwo twobabara, nubwo twomererwa nabi tukagwiza agahinda ko mu mutima, ariko turi kumwe n'Imana. Yaravuze ngo nta n'intambwe n'imwe izadusiga. Ngo birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yonkeje, ariko ngo Imana yo yaducenga imanzi mu biganza byayo, ntizatwibagirwa namba. Umubyeyi yo kwibagirwa umwana wamuraye mu gituza, ariko Yesu, amen, habe no mu rupfu tuza tubana nawe, no mu rupfu turagumana, no mu bihe bikomeye tukabana nawe. Icyo ngo cyamuje mu Kristo, ngo anezezwa nuko nubwo ari muri uwo mwijima, nubwo afite umubabaro n'agahinda, ariko Imana itamuretse, ari kumwe nayo, ahagararanye nayo, ahayacana nayo muri icyo gikombe, arawumurika amenya kuko Imana iri bugufi bwiwe. Amen. Ijambo rigira gatatu ngo ryamunejeje kandi riramuhumuriza. Imana ishimwe. Ngo nuko yamenye ko atari wenyine muri icyo gikombe, harimo n'abandi bagiciye. Ngo aravuga ati kumbe abanaka nabo byarabashikiye. Prezo, tuzi ko hari abandi byarabishikiye neza nk'uko kwawe, n'abandi babuze umwe, n'abandi babuze abadamu, n'abandi babuze abagabo, nawe wabuze naso, so bwa mbere nawe bigushikira. Asifiwe. Amen. Noneho ngo yumve ko ari abandi bari muri icyo gikombe, ngo aravuga ngo reka reme ahumurike kuko atari wenyine. Amen. Ubwo twari hariya kuri morgue twahuriye n'abandi benshi, hari ijambo batubwirira dutangaza n'abo twari turi kumwe, baratubwira ngo ikibanza mwaye mushaka mwaye musaba ngo nico cyonyine cyari gisigaye, ngo ahandi hose huzuye. Mu yandi magambo hari n'abandi bari bafushije, hari n'abandi twahuriye. Izo ngo ni impamvu zatumye mu Kristo arema, kandi ngo ari hangana arakomera. Amen. Dusomye amagambo y'Imana hano muri uru rwandiko rw'Abaheburayo. Uru rwandiko ruvuze amagambo meza, amagambo uyu mwanditsi ngo yanditse ayandikira bene wabo. Bwana asifiwe. Ngo baza basubira inyuma, ngo bari bizeye Abaheburayo, bari bizeye umwami Yesu, ngo nk'umutanzi n'igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Noneho ngo bamaze kumwizera gutyo, ngo haza abajudayizme, abantu biringiraga iby'amategeko, ngo baza kubakuramo izo nyigisho, ngo barabaca, ngo barabangaza, barabahama. Noneho ngo kubera izo mpamvu, ngo bacika intege batangira gutekereza iyo bavuye no gusubirayo.
Amen. Umwanditsi rero w'urwandiko ngo abandikira aya babwira ubwiza bwa Yesu ko buruta bwa Mose n'amategeko. Imana ishimwe. Ngo arababwira ngo Yesu ni mwiza ngo kuruta abahanuzi. Arababwira ngo ni mwiza kandi ngo kuruta habe n'abamarayika. Arababwira ngo Yesu ni mwiza ngo kuruta Mose. Imana ishimwe. Arababwira ngo Yesu ni mwiza ngo kuruta ibitambo n'abatambyi. Arababwira ngo Yesu ni mwiza ndetse ngo kuruta na Yesu. Niyo yaya magambo twasomye. Asifiwe. Haleluya, haleluya. Hari uburukiro bwira ngo kuri bitatu Bibiliya zivuga Imana ngo yararemye ngo imare kurema. Amen. Ngo igeze ku munsi wayo wa karindwi ngo iraruhuka. Amen. Ubwo ni uburukiro bwa mbere. Uburukiro bwa kabiri ni ubu bwa Yesu. Yosuwa yasanze Abisirayeli mu butayu, aho Mose yari asigiriye n'afatira aho ngaho ngo arabashorera abinjiza i Kanaani. Amen. Ngo bariruhutsa baravuga ati tugeze muri gakondo yacu. Ariko ngo iyo gakondo yari yakanya gato. Bwana asifiwe. Ntabwo baruhutse mu buryo bukwiye. Haleluya. Bibiliya yahamije neza iravuga ngo iyo ubu buruhukiro bwa Yosuwa ngo buza kuba uburuhukiro bukwiye, ngo Imana ntiyari kuvuga undi munsi w'uburuhukiro, ntiyari kuvuga ukundi kuruhuka, ngo agere hepfo aravuga ngo hari ubundi buruhukiro ngo Imana yabikiye abayizeye. Haleluya, haleluya. Ubwo buruhukiro rero nibwo abizera baza bagiramo ibyiringiro, bakavuga ngo nubwo dutandukanye n'abacu, nubwo abacu badusize bagiye kuruhuka, kuko ngo umuntu ageze muri ubwo buruhukiro ngo abaruhutse ngo nka kuko Imana nayo yaruhutse. Imana ishimwe. Ubwo buruhukiro nubwo abana bacu bagiyemo, kandi natwe tuzobujamo. Muririmbyi yaravuze ngo ni wanani watakwenda mbinguni, ngo ni wale waliookolewa. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu. Tutafurahia na kushangilia kuishi milele na Bwana. Haleluya, haleluya. Tuzaja muri ubwo buruhukiro kandi tuzabuba mwiteka. Ukumureba aba bantu bose bicaye hana bari ahandi twasize bararushe. Abakomeye bararushe, n'aboroheje bararushe, abatuzi bararushe, n'abakene bararushe. Amen. Ariko hari uburuhukiro dutegereje. Hari uburuhukiro dutegereje. Amen. Ubwo buruhukiro nibwo abana bacu bagiyemo. Kandi umunsi umwe nanje natwe duterane hangaha twaduhumurizanya muri aya magambo. Umunsi umwe tuzataha. Haleluya. Paulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo nawe twebwe ngo iwacu ni mw'ijuru, ngo niho dutegereje umukiza ngo azahindura imibiri yacu iyibaba iyikirusha. Amen. Ngo yishushanye n'ubwiza bwa Kristo. Bwoko bw'Imana nimuhumurike, nimureme kandi mwihangane. Hari aho dutegereje kuzaruhukira. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibagirire. Amen. Mwami Yesu ndagushimye. Kuko abayurya Mose mwiza uhebuje, abakijijwe bo mw'isi bose bazamwitaba, abakoranirize mw'ijuru rye, ubwo azozahamagara amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo. Nziko zumva izina ryanjye nkitaba, uwo munsi hazuzuka abapfiriye muri we, bave mu bituro by'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazoba bariho. Zoba mpari nanjye sinkaburayo, ubwo azozahamagara amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo. Nziko nzumva izina ryanjye nkitaba, Yesu data ruje nzamuka
korera ndacogora mwese urukundo n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwese azamba ninirangiza aza mpamagara ngeze mw'ijuru ugasuhuza hamagara amazina ya bose mugitabo nimuze mbabwire iby'izina ryiza, izina ry'umucunguzi Yesu. Ni izina riryoshe rirurindushi rikamari mibabaro yose. Oh, nimuze mbabwire iby'izina ryiza, izina ry'umucunguzi Yesu. Ni izina rero dushimiye wese mwitabye kuko hano buri mwanya ugoye cyane kuko tumenyereye kugenda gushingura kare mu gitondo, ariko mwe mwitanze ufite utuzi twanyu n'indi mirimo mwese Imana mu ijuru yahereza umugisha. Rero tudatinze tukimara kugira ibyago arabara twahamagaye bashima cyane ko twarabagize baza kudutabara kubera biragoye cyane, biragoye kubura abantu babiri bari batoya ariko muri twebwe bari bakuze, kuko twari dufite imigambi myinshi kuri bo ariko ntibizakunda. Imana ishima ko bigenda kuriya, ariko muri zose kuko ijambo ryatubwira ngo mu bibi no mu nziza tujye tuyishima, nizitanga ikanisoza. Muri makeya aho wagiye niho heza nk'uko uzabitubwira tuzabasanga. Tubifurije umuzuko w'abera kandi dukomeza mwese abo umuryango Imana mu ijuru baheze umugisha. Murakoze. Bwana asifiwe. Amen. Natwe nyine turashima ku bantu bangana cyane batwitabye, twebwe ibyo dutekereza ntabwo ibyo twari kudutekereza n'ibyo twari kutugambirira ntabwo byari ibi, ariko kuko Imana ariyo yabikunze, Imana ihabwa icyubahiro. Jewe iyi minsi yose k'amezi abiri twari turi mu bindi biriyo by'abana ba basaza bacu, ariko Imana ibona ngo yani itarava no muri kimwe iyo nyarindi barantelefona ngo ibi birabaye. Noneho ndatekereza nti ariko wa Mana we, tuyivuga mu kwizera, ariko noneho ndatekereza ngo wa Mana we, noneho yuba hafi wenda nyari kukubaza kino kintu kitakireka ngo umuntu abanze gusikira iyo kimwe tubone kuja mu kindi, ariko Imana yo nubwo nyoyibona yatsindwa nka kujya ayibo yavuze ngo baburane, naje sinyabona ico nyovuga, ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibi bintu byaradutunguye tubona uko twavuga, ariko kuko Imana ari Imana tizihinduka ngo ubwo twapfushije, kandi tizihinduka ngo twabyaye. Imana yo ihora ari Imana. Nshimiye bana bantu bose begereye abana, ibi bimaze kuba nubwo nyari kuba batacu nyari gukora, ariko nyari kuvuga ngo yoba nanje nyahabaye, ariko babaye hafi ni benshi. Nshimiye ab'itorero ryacu
nukuri bazadutabara tugaduhura n'ibi twababwira tukagira ngo none bari bahagaze mu muryango waho turi. Shimire pasiteri n'abandi bose mu ishengero ntotora, ari abapapa ari abamama, Imana yo mu ijuru ibahe, nta kindi twavuga, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shimiye abantu batwitabye bangana gutya, hari abavuye kure, hari abavuye hafi, ariko bose bakundishwa no kuza kudufata mu mugongo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dore n'akazuba kavuye kenshi ariko ntibakarebaho, baraza bakazaho. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bano bose ndatoye umuntu ku giti ciwe, yaba umugabo yaba umumama, baba abana batoya babashije kugera hano. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twebwe ibintu nkaho yabidusubiraho. Hari undi nawe mukuru w'uyu nawe yagizeho icyo afite inda y'amasha, nabyo tuzakunda ngo babyare babona, ariko Imana yo mu ijuru uko nabibonye ico nzi ico izaturiha abandi kandi ntiducitse intege. Abana bacu baracyari bato, bazobyara abandi. Aha tugejeje umubabaro niho tuzogeza kunezerwa. Imana yo mu ijuru yahabwa icyubahiro. Niyo yabigize ari bo nyamwe n'abana bose bana, noneho uri aba bana nyabyaye tuyakagire, noneho uzombanziriza. Ariko Imana ntiyabikunze, wenda hari kenshi ariko ndeba ngo none ndapfa, ariko ni ukuri Imana ntiyabikunda, irakunda mu mumeho. Imana yo mu ijuru yabicyubahiro, kuko ari iziduka ikongera igasubirana, tawoja impaka nayo, kuko ari Imana. Ni ukuri turashima yuko ari ibiyakunze kubikora. Abana bacu tubifurije iruhuko ridashira. Yesu ashimwe. Ukizwe no kubashimira. Azaba umunsi ugaca ari umunsi mwiza, baje kwira ukabaka wa munsi wa nipushu. Habaye mu isaha zibiri numva abana barantelefone kuko bahuye n'ikibazo. Muri jewe nishikura, numva ndatinda muri izo ntekerezo, ariko nshima Imana ku bantu babatabaye. Imana ihabwe icyubahiro. Bana banje ndabashimiye kuko mwahisemo ikanisa ryiza. Iri kanisa abana babamo, mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwamisore mwe, ndabakunda mwese kuko mwabaye inshuti z'abana, naje mbaye inshuti zanyu. Habaye ejo nshitse hariya, numva ijambo ry'Imana ribarisha kandi muri jewe. Umuvugabutumwa watubwirije, Imana imuheze umugisha. Shima Imana ku muryango mugufi mugari waraye uzengurukana n'abana. Imana yo mu ijuru iheze umugisha. Mwebwe mwese mwadutabaye, narebye abana bacu bari batoya, ariko nshima Imana kuko muri inshuti zacu zingana gutya mwahisemo kuvuga ngo mureke ibyanyu zari kubagirira umumaro, mukavuga ngo muze mudutabare. Imana yo mu ijuru idakiranirwa izobongerera byinshi. Ikigira kabiri ni uguhumuriza abana bacu. Muhumure, muracari batoya. Imana yo mu ijuru izabaheza abana benshi cyane. Twebwe iwacu haba amahara. Muhumure, muracari batoya, muracabyara babukuru na babutoto. Hasigaye abana bacu tuyifurije umuzuko wera. Amen.
ba nyirarume ni ukuvuga ngo dushimye Imana kuba duhagaze hano muri aka kanya. Iyo tuvuze ngo dushimye Imana abantu benshi baza basa n'abikanze, ariko kuba bamaze kumenya Imana kwikanga nta kuza kuba muri aya mashimwe abantu baza bavuga Imana nishimwe. Icyobeyeho tubanje gutanga mpore ku bana bacu bahuye n'ikibazo kimeze nk'uku, kiza gikanga imitima, ugasanga abantu barikanze kandi ntiboreka kwikanga kubera ko baba batandukanye n'abandi. Nubwo tuzabonana byenda mu bihe bitinze, ariko habe no kugenda kw'abantu bazagutandukana n'undi ukababara. Turababwiye ngo mukomere, mwihangane, mu isi niko bihora, kandi iyi niyo si. Tuvuze isi nta yindi ni bene iyi ngiyi, tudahuye n'ibi ntituba turi mu isi. Turavuze ngo mukomere, mwihangane, natwe turakomeye, twese ibi bibazo turabisangiye. Icyongeyeho dushimye Imana kuba duhagaze mu birori by'aba bana bacu bajanywe mu ijuru. Tubafiteho amagambo make, dufite amagambo menshi kuri bo. Ni abaziranenge, ubu ngubu bararuhutse, bari mu bwami bw'ijuru, kandi iyo bagiye aheza kuruta aha bavuye. Tuzi igihe kimwe kuko ari twe tuzabasanga. Twihangane, dukomere, tumenye kuko hano mu isi atari iwacu ari mu ijuru, aho niho duteze umukiza, kandi niho yagiye kuduteguriza ibyicaro kuko ariho tuzaba. Tukaba tubabwiye bana bacu ngo mukomere, mwihangane ni ukuri, nta kundi twababwira. Kandi tubabwiye gutyo ntituba duhaye tubabwira ibintu byo kubahenda cyangwa byo kuvuga bitariho. Turavuze ngo ni mwihangane, umunsi umwe muzaza kubana n'abana bacu mu bwami bw'ijuru. Imana nishimwe. Icyongeyeho dushimiye abavandimwe kuko turabona abantu benshi baje guherekeza abana bacu. Ni ukuri iyi ni fete nkuru, ni fete nini, byatunejereje, twaguwe neza. Icyongeyeho turavuze ngo Imana ibahe iruhuko ridashira. Icyongeyeho nk'ababyeyi natwe turagera mu rugo tuze kubavugisha, ahasigaye Imana iduhe umugisha. Murakoze. Reka mbanze maramutse mwese, mwiriwe. Ndashimiye naje Imana cyane kuko ndiko mbabona mu maso yacu harakeye, nubwo dufite umubabaro mu mitima wo kubura abana bacu babiri, ariko kubabona kwanyu mu maso hacu hameze neza, imitima irakeye kubera mwebwe, imitima iriko iranezerwe kumva ikomeye kubera kubabona. Ibi byadushikiye ntabwo ari ibya mbere kandi si ibya nyuma, kandi si twebwe twenyine byashikiye, bihora bishikira n'abandi benshi. Murumva ko umubyeyi wacu avuze ko aba bana bitavye Imana ari urugukiriyo, abandi bari bagiye. Ntabwo ari ibya mbere kandi si ibya nyuma. Reka mbwire barumuna bacu babuze aba bana bombi, yozaga mukomere papa, mwihangane na madamu. Abakuru nakuze numva bavuga ngo uwize kubyara
yiga no kugira ngo tabakuru bari hano aho babyumvise bizana uwize kubyara ngo yiga no kurira ni ukuvuga ngo kubyara no gupfusha biragendana ni ibintu byatangiye kuva kera n'ubu turi ko tugenda tubicamo uwo bishikeza agira ngo ni we wenyine ariko si we wenyine twe twenyine cyo gituma dukwiriye kwihangana tugakomera nubwo bigoye habe n'ijambo ry'Imana ntiritubuza kubabara ariko riratubwira ngo ntitubabare nk'abatagira ibyiringiro mwihangane mukomere kandi ijambo ry'Imana twumvise ni ukuri ribaremeshe nkaba mboneyeho no gushimira itorero rya Yesu Umucunguzi Sauveur mwagize neza mwatubaye hafi mudukuraho icugura muratujana muradushorera muraruha mutwinjiza mu munezero nukuri jewe nanezerewe turi hariya nuvangiza ahandi hamwe kandi iyo turiko dusezera abantu bagiye mu ijuru jewe nza numva nezerewe gusumba ikindi gihe cyose kibaho nariko ngira ngo iyo pastor aguma avuge gusa aguma avuga ijambo kandi nzira mu mirimo yo gushimisha tuyitindemo kuko ziriya ndirimbo kitukiziririmba tuziheruka jewe iyo numvishe numva ari ikintu gishasha kije muri jewe nkumva habayemo n'amayemosi ziriya ndirimbo ziba mu majambo mazima iyo turiko tuvuga muri iki si turacana ko tubabara ariko hari ahantu hari umunsi umwe niyo tuzohisiga barumuna banje bihangana subiye kubabwira ngo mukomere neza ibi ngibi siko bizovura ibi bizohinduka n'ibintu biza bikaducaho kandi uribuka n'ibindi byaje n'ibindi biraza biducaho ariko biratambuka none turiho kandi tuzubaho abacari bato kuko babivuze Imana izobashumbusha abandi bantu kandi benshi hanyuma rero ndashimira abantu mwese mwaje kudufata mu mugongo mwagize neza kandi bene ibintu byo bibereye aba bana barya Bibiliya ivuga ngo hahirwa aba bana nyakubana kuko ngo biza bibera neza bikamera kamavuta murasutswe ku mutwe wa Aroni wagashorokera mu bwanwa bwe ndetse no ku misozo y'imyenda ye nukuri nababwiye ngo gufatana mu mugongo ni byiza mwagize neza kudutabara ni ibintu byakozwe mu buryo bwihuse cyane urumva abana bagiye kuwa gatandatu ejo hari n'iyinga natwe ubwacu twaje gusura kubonana mu mugoroba mu ijoro tubamenyesha mu ijoro ariko mwahagurutse abantu bangana gutya ndiko ndabona n'ukuri bimeze neza mwagize neza muragahora mutabarana kuko nivyo bibereye aba bana bakundanye mwatweretse urukundo kandi mutweretse imbabazi n'impuhwe mudufitiye Imana mu ijuru itazikiranirwa ibibahezagirire wahabwa umugisha n'Imana hanyuma rero turashimira umuryango wacu wagutse n'umuryango wa bugufi kuko mukimara kumva aya makuru mwarahagurutse muraza murategura ibintu mu buryo bwihuse cyane ariko byose dore byagenze neza Imana mu ijuru ibamugisha kubw'ivyo rero twagira ngo tubabwire ngo aba bana bacu bagiye bari batarabona isi tibigeze babona isi nta cyaha na kimwe tubafiteho tubaharuraho nta n'ubuhamya bundi twobashikira uretse gusa ko ijambo ry'Imana rizarimbwira ngo abana b'abakirisitu nabo ni abakirisitu barejejwe ariko soma hariya mu cyete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 7 no kuri 14 arambwira ngo abana bacu twebwe abakirisitu nabo ni abera abana bacu ni abera icyo gituma tudafite ubwoba bwo kuvuga ngo bagiye kwa data bari bicaye mu bwiza bw'Imana aho Imana yateguriye abera kurindira cagihe twese tuzaba tuzifite Pawulo uriya mwanditsi w'Abayuda yaravuze ngo ntibarahabwa ibyasezeranijwe ngo kuko baracadutegereje kuko natwe tugenda kugira ngo tuze guhananwa ubwiza nabo
ariko aho hantu icyo kibanza cyiza barimo barindirijwemo abana bacu niho bari. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Mwagize ubwoba? Muhumure, abana bacu aho bari ni heza, nta bwoba dufite, kandi turi abakirisitu twese, nta bapagani bari hano. Ariko tuvuze ngo abana bacu aho bari ni heza tugashima Imana, twese tukwiriye gufatikanya gushima Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma rero murabona ko ntitubatinza cyane, tugomba tubarekure. Mwiriwe kuri ya zuba hariya ku mpanda, birasa naho byari bigoye, ariko reka tugire abari hariya ikambere batuzanire amazi kugira ngo abantu banywe amazi, kugira ngo babone kwisoza. Tukaba rero tubamenyesheje yuko ikiriyo twari dufite gihagarariye aha, ariko kandi bitabujijwe kuko abakomeza kuza gusura ababyeyi babuze abana yoshika mu rugo bakabasura bakabavugisha ibisanzwe, ariko ntibibabuze gukora imirimo yanyu isanzwe. Komeze mubabe hafi ababegereye kandi mubasengere. Imana ikomeze ibakomeze ibahe imbaraga zo kwihangana, zaba imbaraga zo mu buryo bw'umwuka ndetse n'imbaraga zo mu mubiri kugira ngo bakomere. Muzane gako, muzane